Uba Pynkhlain lang NCM, Deputy Chief Executive Member ka KHADC, Bentakasngi, ulahiyar sa District Council nong po, nakabenta banjurip ya kajing trekam jang katekatanat, kumbaka KHADC kalapanyari ki District Council Courts, Shaman laki District, bat kumjuru bantip ya kajing tuna karukam trekam hakatekatanat, kabadon hanong po, nakabenta ban ay kajing syakri, syakipad ba. Habakren syakilat patay kubor, nakaliyang uba PNCM, Deputy CEM, ulapan pa kajing wanjong usya ka District Council Nongpo Branch, kalong banjurip ikaying kasyari jong ka Council, kumbaka KHADC kalapanyari ka tanat trekam, padbo ika District Council Codes, haman ki District, na kabentaban pensuk bat penjan kajing trekam syakipad ba. Bat hakatay kajing jurip, nakaliyang u Deputy CEM, ulalap ba Nongtrei kidang duna, bat Donkam bandang Pynkhlain Îaki Nongtrei, hakatay ka tanat. Hadin kajing yakran bat ka Magistrate jong ka District Council Courts hanong po, nakaliyang u CEM, ulalap ba menta kidon kumbalay sa Tylli ki Mukotduma haying kasyari jong ka KHADC hanong po, bat lakum no kumno, Nongtrei lahaban penbun, nadu ki Computer Assistant, LDA, Bench Assistant, bat kiwe-kiwe Nongtrei, bat ki jing Donkam. Komputer yang sendiri na rekam komputer tangguin ya betul. Toilet. Siapa amda? Aku chamber yang abang news lagi sini. Oh, rekam pun. Okey. Ini kan ke rock ni di wall kani di nulis apa? Thank you.